Assalamualaikum teman-teman. Hari ini mau belajar berwarna, pakai bola dan ondel. Oke, kita coba main bareng ya teman-teman yuk. Oke, kita pakai warna apa? Mau nyanyi warna apa? Warna merah. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Mana warna merahnya? Lihat. Weh, warna merah. Oke, pink color, where are you? Here I am, how do you do? Warna pinknya. Oke, orange. Oke, red color, where are you? Here I am, how do you do? Merah, tarik, warna merahnya tarik. Wah, susah, tangannya ribet. Apa lagi Akis? Oh, yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Tarik warna kuning Akis. Oke, pintar. Warna apa lagi Mas Jihan? Hijau, green color, where are you? Here I am, how do you do? Tarik warna hijau Jihan. Oke. Wah, bantuin Akis. Waduh. Tangannya andalannya ditarik. Aduh. Wah, pecah. Gak apa-apa kempes. Oke. Warna apa lagi? Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Cat warna kuning Akis. Oke, pinter. Warna apa sih Han? Biru. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Warna biru. Oke, tarik warna biru. Biru. Oke, orange color, where are you? Here I am, how do you do? Ambil warna orange. Hijau, green color, where are you? Here I am, how do you do? Ambil warna hijau Zihan. Oke, pintar. Satu lagi. Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Ambil warna orange. Udah susah. Terima kasih teman-teman sudah menonton ondel-ondel. Jangan lupa